dicoba aja. Kalau visa turun berarti ya alhamdulillah. Kalau nggak turun pasti kan ada alasan toh. Kalau Oh, nggih kemungkinan nggih. besar sih menurut saya nggak ada blacklist lah. Kalau blacklist itu kan sampean kriminal, narkoba, Iya, kayak iya. gitu kan, heeh, Nggih penganiayaan nggih anak nggih. yang dirawat, Ah, kayak gitu kan. Itu nggih. baru Nggih catatan nggih. buruk kayak gitu. Lah kalau Iya, seperti ini kan kalau rentenir kan sampean sebagai korban kayak gitu kan. iya. Butuh duit sih tapi salah dalan kayak gitu. Nyilih yang rentenir. Nggih. Gitu. Beh, kula sempat beh mosok sih di blacklist kula nih ngoten. Arek paling di blacklist Mbak anu, beh iki lek di blacklist yo piye gak iso mlebu neh kula ngoten. Oh, cari-cari bojo aja biar bisa masuk cepet. Bojo maka go you sampean. Ya kan sing Lah jamin niki garansi